detik yen untuk kena dinas iki arep waras apa diwaras-waras enak guys. Umure menek 30 ning moni balunge krek wis kaya lawang wis tua guys. Matane gun sepet banget, awake rasane kin pengen balik maring kasur jen. Tapi nek inyong rebahan maning ya umahe inyong bisa kayak kapal pecah guys. Lah ya wis tak buka korden disit ya gini tekan dedet guys. Lah wong nembek jam 5 jere wong ibu rumah tangga kue kerjaane nang omah tok. Ngene tukeran turu wengi tangini jam 5 gaji ra ono, tanggung jawabe luas banget, sak luas samudra guys. Dadi mulai esuk-esuk ye tak ikhlas ben semangat ngene beberes. Soale saben sudut omah sing bersih, sing resik, kue bukti cintane inyong guys. Semangat, kok kabeh ibu pejuang subuh. Kita hebat, kita keren, kita luar biasa, kita pahlawan. Pokoknya tanpa kita apalah arti sebuah umah. Karena ibu rumah tangga kue jantunge rumah tangga guys.